الفصل السادس كيرول جيغا بانغول اندر باب الأول on toujours الإيمان كو غمدينغول بكتب الله تعالى دفت الله دين يؤمن المسلم جلدون o gomdina bi jami'i dendangal ma anzalallahu konko Allah jippini ta'ala to do min kutubin immorde defte wama ata e konko addi ba'da rusuli yogayne la makko min sufin immorde deri wa annaha e wonde de do defte fop e didi fop kalamullahi ko dalol Allah aw haho mo wahayni dum ila rusuli fadene la makko ben li yuballighu anhu fi yottinga e makko kanko Allah shar'ahu shari'a makko wa dina wa dina makko kan wa anna azama onti gomdina kadi wonde ko buri mawnude hadhihi alkutubi e de do defte jippide fop alkitabul arba ko defte nay alkutubul arba ko defte nay den kadi hide burdiri mawnude no wonden de kontirde ni kanje kadi nay de fotata alquranul karim nde alquranare nde keyere nde jamarre nde kangere nde jogi den wietende alquran wallahi mo jogi kende uduwa ka tampude uduwa ka sonjade himo jogi nde sona dum hare o jogi ke peda o nganyori wombo almunazzalu jippinande ala nabina do annabajo meede muhammadun sallallahu alaihi wasallam siwi don hikko wat tawrat almunazzalatu jippinande ala nabiyillahi musa sallallahu alaihi wasallam siwi don wa zabur المنزل جبنان على نبي الله داود صلى الله عليه وسلم سوي دون والإنجيل المنزل جبنان على عبد الله إدو جياد الله ورسوله إن لا مكو عيسى كفي أنهم بيدا فو وياك عبد الله جياد الله أودو تون وياما كباو دون ودي يتوبة كبي دو الله ماكو الله كدوارسي بيواتي دون مكو دو الله وأن القرآن الكريم يوند القرآن رتدونن أعظم كاير بوري ماوند غوي كدي هذه الكتب ادفته هدتيده والمهيمن كاير كدون يلتيند عليها اي هور دي فوب والناسخ كاير كدون مونتونde لجميع شرائعها دندنانغال شريعه كون كون اديا واحكامها نياوجه كون كون اديا وذلك دون نفهم رمويا للأدلة النقلية سبب دليل إجا دونك القرآن كسنة السمعية ننا دون والأدلة العقلية دليل إتا دونك قل يا دون الآتية أرو دون الأدلة النقلية دليل إجا دونك القرآن كسنة أولا أمر الله تعالى كو يمرور الله بالإيمان في قمدنغل في قوله أن دال مكو يا الذين آمنوا بالله قمدن الله ورسوله والكتاب أن دفتر الذين نزل دو جيبين على رسوله دون لاد مكو والكتاب ادفت هدتي الذي دين انزل دو جيبين من قبل كواتي ثانيا ديمون دو اخباره تعالى عنها فمبتغول مكان كالتي تودون في ده في قولي ان ماكو مكو الله لا اله الا هو الحي القيوم نزل جيبين عليك يدوما الكتاب بالحق سبغونغا مصدقا كون غونغن لما بين يديه وانزل جيبين التوراة والانجيل من قبل كادي القران هدى ان كود بيوال للناس وانزل الفرقان جيبين دي دو سندين دي غونغا فنان دون القران وفي قوله سبحانه وتعالى وأنزلنا من جبين إليك فأدم الكتاب بالحق مصدقا كن غونغن لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا كن يلتين مؤمن عليه إدوليه وفي قوله جلت قدره وني اندر ماكو دالل ماكو مانغور المودون تاقا مودون موني واتينا من أكي داود زبورا دي دفتر زبور وفي قوله وإنه ندي قرآن لتنزيل والله كجيبين لرب العالمين نزل بيجيب دي مير الروح الأمين على قلبك كدو برنما لتكون في آلات من المنذرين جاء دو واجه توب بلسان عربي ادنغل حال عرب مبين لابك وإنه ايوان ندي القرآن لفي زبور الأولين ديونين ديريل أدتيبه وفي قوله إن هذا عندنا ندي قرآن لفي الصوف الأولى ديونين ديريل أدتيبه صوف إبراهيم وديريل النبي إبراهيم وموسى يا النبي موسى ثالثا تتبون إخبار الرسول صلى الله عليه وسلم هم بتقولنا لا اللهم بذلك في دوم في حديث كثيرة دودو منها نما قوله صلى الله عليه وسلم ماكم أبه كم بين لا إنما بقاؤكم ande ko heddani on fi man salafa e be feƴƴunoɓe bimana distance bimana embere tan ko heddi ɗon heddin ɗon wurugol ɓaawa maɓɓe homɓe kala tawɓe maayi adi on kala mo yawɗa surrugol hara ya andu ko heddi hakkunde mon bimana ko ñiiɓata ɓaawa makko ɗum hina fota kama bayna salatil asri ila ghurubi shams won hakkunde ila ka alan sara juula salmina ha ɗo e nange muto wa uti ahlu tawrat
yimɓe tawrata ɓen okkama at-tawrata fa'amilu biha ɓe gollitirinde ila bimbi hatta intasafa an-nahar ha ñallal ngal fecci hakkunde midi summa ajizu refti ɓe ronki gaynitade fawtu ɓe okka qiratan ɓe yoɓa qiratu bimana ɗum ko nombre baraji wiyete qirat summa uti ahlul injil refti yimɓe injila ɓen kadi okka al injila fa'amilu bi ɓen kadi gollitirinde hatta sulliyatil asr ha alansara salmina bimana hakkunde fana alansara summa ajizu refti ɓe ronki few wawgol timminde nde fawtu ɓen kadi yoɓa qirat goto wallahi enen mofte muhammadu ɓa hiɗen yiɗa luttisi hiɗen yiɗa e hoore men summa utitum refti onon kadi okka ɗon alqur'an faamel to ɓe gollitirɗon nde hatta garabati shamsu ha nange muti andi ton noon hakkunde alansara e futuro ɗon ko ɗon ɓuri raɓɓudude fa utitum ono yoɓa ɗon qiratoyni ndare alyahuda ƴetti ila bimbi ha e midi ko qiratu goto ɓeeɗa ƴetti ila ka nange tumbi hoore ha ka alansara salmina ko qiratu goto enen ƴettuɗen tun wi'ugol e 17 e 18 leer ɗiɗi e 30 minutes on ka 16 wonande enen ɓe tawata leer mum on ko ni wayri enen leer ɗiɗi e 30 minutes yoɓaɗen qiratayn modi Allah hino yiɗi en faqala al kitabe ha yimɓe defte ɓen wulliti e Allah gallu minna amalan ɓe no ɓuri men fanɗude golle wa aktharu ajran ɓe ɓura men ɗuɗude joddi qala la Allah dala ene hal zalamtukum est ce que mi toñi on min haqqikum immorde haqqe mo on min shay'in hay hunde bi mana ko golluɗon kon ila bimbi ha e fana est ce que mi ɗuytani on din joddi ɓeeɗa kadi ko golli kon ila bimbi e ila e midi ha e alansara est ce que mi ɗuytaniɓe din joddi mi jamfike mi ɓeydani ɓeya on sumati qalu ɓeyna la oye qala Allah dal awa huwa fadli ɗum ko ɓuralan utihi miɗo okka ngal man asha mo miyiɗi Allah turkema ya hayyu ya qayyum okkoram ɓural mangal mi abdoullahi kala e durriya on e denda nangal on ɓelan jiyantade ɓen ɗo wa fi qawlihi e mako makko sallama khuffifa ala dauda foyi gintinanama hore annabi dauda sallallahu alaihi wasallam alqur'anu jangin o ay alqiratu jangi on ayawi alqur'an are ndende alqur'an ko jangi on ko warsi be firi yeso don benni alqiratu fa kana lati ya'muruhum yamirano bi dawabihi dabe wa makko man fatusrahu bahume fa yaqra alqur'ana o janga deftere nden ay at-taurat awi zabur tawrata ma zabur yettande kande fuddo tippande qabla an tusraja ko adi ngelo adi gaynede humede da batu dawabu hawda be wa makko ban wala ya'kul tawamba nyamali illa min amali wala ya'kul o nyamatano kadi illa min amali yaday sona ko golliri juude makko den ko enen lambe e minisirbe jodibe holori wujjugol ton ma karamako be jodibe ka julirde ton inni kanyu gollata hino habbi okkorede annabi dawuda wana kanko nanon o way wa fi qawli sallallahu alaihi wasallam sabma kun la do kabe makela hasadan ganyanandi sellata hana illa fi ithnatayn sona pe yididi rajul gorko atahu Allah kamal qur'ana wawgol jangol qur'an fa wata kanko yatuluhu mo jangande ana Allah li tumbere jemma ana naade tumbere nyalorma mo jannande tagore nde mo wadirande bayana don no selli ka suno da fiyo Allah wade fiyo Allah okkore sifa ko okkorma kari ko wa rajulun e gorko atahu Allah kama malan jawle fa wata kanko yunfigumo dépense de jawle ana Allah tumbere jemma ana naade tumbere nyalorma harakadi jawle den ko dabbiraade no mojjiri harakadi ko wonaade financirede fi Allah nafiyo yi e nafiyo nan donc kad no selli ka suno toda ya Allah okkore sifa ko okki kari ko wa fi qawlihi e mak mabbe traktu mi acci fikum hakkunde mo ma in tamassaktum bih an tanki don jogiti dum non lanta dillu on majjata baadi bawo am few ko honɗum wonata ɗum kitab Allah ko deftere Allah nden o sunnati rasul sunnanilaɗo makko yalla waɗen jogitiɓe ɗiɗi amin enen e dhurriyaji men ɗin wa gawle mako mabbe kambe nelaɗo sallallahu alaihi wasallam la tusaddiqu alal kitabi wata ngongi yimɓe defte men wala tukadibu wata finnuɓe kala ko ɓe woli liɓe ɗon feƴƴo ko fenande mako go nga terte wa qulu yom men amana do men gomɗini billadi nden deftere unzila ilayna jippinande faade amen homa unzila ilaykum eɗen defte fo jippinade faade mo wa ilahuna wa ilahukum haray noon komin andin taw
Allah jo ame on e Allah jo mo on do wahidun ko goto jabudon on jaba wana hanu menen non kanyum la wonande muslimuna men jebbilani ke men jabanimo. رابعا إيمان قم دينغو الملايين مليون من العلماء مرد جومرا بغند والحكماء جومرا بنياوجي وحل الإيمان يم بإيمان في كل زمان إكلا زمان ومكان نكور واعتقادهم في بند مقبل جازم متبتون بأن الله وند الله تعالى قد أنزل قم دوجي بني كتبا دفت أو هاها أو هيني ديلا رسول فادن لا مكبن وخيرة النساء بور بمؤجد بن يم بن من خلقه مرد تق مكونغون ودمنها أو فوتني ده بمعنى يوني garante majjon wadammanha o fawtike de bimana o jetti garante majjon kanko Allah man arada ma arada e konko fandi min sifati mode sifaji makko wa akhbari ghaibihi e khabaruji wirni dimo ghaibihi e khabaruji makko wirni di wa bayane bangengo shara'ihi sariyaji makko dina makko kan wa wa'dihi e kamba makko e fodore makko ne wa wa'idihi ووعده كمبا مكون ووعيده فدور مكون. الأدلة العقلية دليل إيجاد جون كحقله. أولا ضعف الإنسان لو قلنا دو قواوته هند واحتياجه يهتون جنقل مو إلى ربي فاد جو مكو في إصلاح جسمي في يقول كل أسلا باند مكون وروي رو مكون يقول تدي هنا نياوا إنزال كتب جيباقل دفته تتضمن دين فوتو التشريعات شريعة والقوانين الواج المحققة حقيقة نايد الإنسان ندون كمالاتي تمال يمكو دين انتريج مكو دين وما تتطلبه كونكو دابيرتدون حياته غورنا يمكو دين ديدنا الله الأولى والآخرة دون إلى هراو. ثانيا لمن لما كان الرسل sabukolatani konne labben hum sabukolati konne ladden lamma kana rasul to man tawno lati ken labben humul wasitatu kamben correspondant on bayna Allah ta'ala hakkunde Allah to don al khaliq tagudo o bayna ibadi hakkunde jiya makko be al makhluqina tagaben wa kana lati rasulun labben kad ka ghairihim hibe way wana wonirabe yimbe do min al bashari imorde ne yimbe ben yaishuna hibe wura zaman thumma yamutuna rifti bima falaw lam takun stayuni hanno sitawi latano ke salatum nelal mabbengal kadu tadammanataha gomdi ko duwoni be fawti kengal yetti garante maggal kutubun deftere khassatun hertinde lakanat ko duwoni ngal latotono tadi o ngal yeborayno kanyum holar nen de latotono de yeborayno be mawti sabu maayugol mabbe gol wa yabqa nasimbe ben heddo baadahum ba mabbe bila risalatin ko alda nelal wala wasitatin wana correspondant fayadi ul gharadu hande kadi fandunde de yebo majja lasli tigi yankore nde nal waha imorde waha yon war risalati enelangal fakanat lato hadhihi dundo halan ko al hal taqtadi mono nyaawa inzalal kutubi jippagol defte al ilahiyati alla yankoje balskoni bila shakkin ko alda sikkitagol wala raybin ko alda sikkitagol shak e rayb ko gotum on fami. salisan tatabundun e dalil itta don ka hakkil ida lam yakun silata ki ar-rasulu nela do addai noddowo ila Allah fa adaka Allah ta'ala to don yahmil himrundi kitaban deftere min indi rabbi irunde ka jomi makko fitano e nder mayre at-tashri'u shari'aji wal hidayatu e pewal wal khairu e moƴƴireji sahulan ne wotono welayno fi ala nasiore yimɓe editi ɓen takdibu fennugon par ce que are o mara dalil wa en karu risalati añugol nelal makko ngal yedda fa kanat laatike noon joni haadi ɗum ɗo haalan ko alhaali tagdi mono ñaawa mono fewja mono